Yes, reka nongere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nshuti bakunzi bacu mudukurikira hano ku Ibendera TV. Uyu munsi turi kuwa kabiri ni tariki 22 Nyakanga muri uyu mwaka w'ibihumbi 2025. Twinjiye muri studio rero kubagezaho ko hirya no hino mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hiriwe by'umwihariko ku mirongo y'urugamba, uko urugamba rwiriwe nuko ruraya. Turababwira ko muri Kivu y'Amajyaruguru abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kwigarurira uduce twinshi muri teritwari ya Masisi. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Turaza kandi no kunyarukira muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira, tubabwire ko n'ubundi hongeye kurara pressure abaturage bamwe kubera ubwoba bakaba bongeye kurara mu bihuru. Ibi turabyinjiramo nabyo ku buryo burambuye. Turaza kandi kugaruka ku mirwano ikomeye yabaye hagati ya Wazalendo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe muri teritwari ya Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri Rucuru kandi turaza kubabwira yuko ahitwa Muhungwe hongeye kubera imirwano ikomeye cyane kuri uyu munsi. Ahitwa Jugu imirwano hagati ya Kodeko na Zaire nayo yongeye gukomera kuri uyu munsi. Turaza kandi kwerekeza i Kinshasa ahitwa Matadi Kibara, abantu bagera kuri 4 bose bamaze gupfa urupfu rw'agashinyaguro. Turaza kurebera hamwe ngo ababishwe n'iki, ibyaba abigenze gute. Ngayo rero amakuru tugiye gusangira cyase tugiye kugarukaho muri aya masaha kuri uyu mugoroba. Mwese nongeye kubaha ikaze hano ku Ibendera TV, nongera kubasaba kandi gukora like niba wamaze kugera hano, hanyuma niba ari bwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV ndagusaba gukora subscribe, hanyuma ukibuka no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera kugira ngo tujye tubana buri gihe mu makuru agezweho hano ku Ibendera TV. Mwese rero mbaye ikaze mu kanya, areka ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Poromosiyo idasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diyabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate. Waba se ugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe, teniya n'izindi, cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse, ufite isabwa indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wahumanyijwe, yabazaniye poromosiyo idasanzwe kuko kuvurwa ari nk'ubuntu. Abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose ndetse bagakorera no mu Rwanda. Bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera. Bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo mu myanya y'ibanga nk'ama-infection, imihango idakama n'ibindi. Bavura kandi n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro n'abatishimira ingano y'igitsina cyabo. Bakagira umwihariko kandi mu kuvura abakeka ko bahumanyijwe cyangwa barozwe. Ni inzobere mu by'ubuzima, bahamagare kuri nimero ziri kuri ekara yawe bagufashe. Akarusho nuko waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL. Yes, bahamagare kuri nimero ya telefone batanze, hanyuma muvugane ugende bagusuzume, nibamara kugusuzuma baguhe imiti ubundi wishyure ubuzima abukomeze kugenda neza. Reka rero twihute n'aya makuru, ariko nongere kuba ahamagarira kubana natwe muri aya makuru, hanyuma aho muherereye muduhe ibitekerezo, mutwandikire mutubwire niba muri kudukurikira gatanu kuri gatanu, ese turi kumwe cyangwa bimeze gute. Reka atwihute. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze kwigarurira uduce dushya muri Kivu y'Amajyaruguru muri teritwari ya Masisi. Amakuru turuka i Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru aravuga ko umutwe w'abarwanyi b'intare za Sarambwe wigaruriye uduce dushya two muri teritwari nyuma yo kutwirukanamo ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Uduce ingabo z'abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye kuri uyu wa kabiri turimo akitwa Ruke na Agatobotobo two muri grupoma ya Nyamaboko ya mbere, ni muri teritwari ya Masisi. Ni nyuma yo kutwirukanamo imitwe ya Nyatura iri mu yo leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yise Wazalendo, nk'uko amakuru atangwa n'abatware bo muri Masisi abyemeza.
andi makuru avuga ko usibye turiya duce abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye urusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje rwanumvikanye muri grupoma ya Warowa Yungu na Warowa Uroba ziherereye muri teritwari ya Warikare. Ibitangazamakuru bitandukanye byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi bivuga ko byibura abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze iminsi 3 barwana n'ingabo za leta ku mirongo y'urugamba myinshi muri teritwari ya Amasisi na Rucuru. Mukanya ndabigarukaho. Impande zombi rero zikaba zikomeje imirwano mu gihe mu mpera z'icyumweru gishize zasinyanye amasezerano no kuvuga amahame ngenderwaho y'amasezerano aganisha n'ubundi ku masezerano yo guhagarika intambara n'amahame yasinyiwe Doha muri Katari. Mu byo ababumvikanyemo harimo gutanga agahenge, ariko amagingo ya bikaba abikomeje kugenda abigorana. Umuvugizi wa Alliance Fleuve Congo ibarizwamo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ni Lawrence Kanyuka aherutse gutangaza ko leta ya Kinshasa ikomeje kwica ibyo bumvikanye mu byo ayishinja, hakaba harimo kuba ikomeje kurunda ingabo mu bice bitandukanye. Reka twihute n'aya makuru twerekeze mu mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mbabwire yuko nubundi inyuma yuko hakomeje kuba imikwabo iteye ubwoba kandi ikomeje no kugenda yicirwamo batari bakeya, nyuma yuko ahangaha hakomeje kugenda hashyirwaho bariyeri zitandukanye zikorerwamo ibikorwa bitandukanye. Ubu ngubu abaturage bamwe na bamwe bakaba bamaze kwinjira y'ibihuru ni nyuma yo guhunga n'ubundi ibi bikorwa by'urugomo n'ubugizi bwa nabi bikomeje kubakorerwa abaturage batuye mu gace kegereye Avenue Kigongo. Aba bikaba bivuga yuko n'ubundi bamaze gukomeza don kuvuga ngo bamaze iminsi bakorerwa ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, bamwe bagafatwa bakajyanwa bahondagurwa, abandi kugeza ubu ngo bakaburirwa irengero, abandi bakicwa barashwe. Ubu rero abaturage biravuga yuko ngo bafite ubwoba, ndetse ubu ngo bakaba bahisemo kutarara mu nzu zabo, bakaba rero ngo bahungiye mu mashyamba atandukanye, dore yuko n'ubundi aka gace kegereye ibice by'amashyamba n'ubundi usohoka muri uyu mujyi wa Uvira. Ibi rero bije nyuma yuko n'ubundi muri uyu mujyi wa Uvira mu bice bitandukanye hakomeje gushyirwa bariyeri ziriho abasirikare. Abasirikare rero ngo abagasaka ku buryo bukomeye bakanambura, ariko kandi ngo bataretse no kwivugana bamwe mu baturage bagenda bagaragarwaho ko ngo ari abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ibi rero bikomeje gutera impungenge n'impagarika ku baturage, bikaba rero byatumye bamwe bakuka umutima kugeza ubwo ubu aho kugira ngo barare mu nzu zabo bahisemo kujya kurara mu mashyamba. Reka twihute. Imirwano ikaze imaze iminsi myinshi hagati y'Abazarendo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe ku mirongo myinshi y'urugamba, yaba mu bice bya Masisi na Rucuru. Imirwano ikaze irimo guhuza abarwanyi ba Wazarendo bo mu itsinda yitwa Nduma pour la Défense du Congo ni NDC n'inyeshyamba z'abarwanyi b'intare za Sarambwe ni mu turere twa Masisi na Rucuru ni muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu minsi 3 yikurikiranya. Iyi mirwano irimo kubera ku mirongo myinshi, harimo n'ahantu hamwe mu karere gaturanye na Warikare. Iyi mirwano yabaye mu minsi ya vuba. Abarwanyi barwana ku ruhande rw'intare za Sarambwe rero bakomeje guhangana bikomeye cyane
n'izi inyeshyamba muri ibi bice bitandukanye. nk'uko bamwe mu baturage bakomeje babivuga, imirwano ngo yongeye kubura ahagana ku isaha y'isa 12 za mu gitondo kuri uyu munsi tariki 22 Nyakanga muri uyu mwaka w'2025, ubwo abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ubundi bongeraga kwisanga ku mirongo y'urugamba bari guhangana na Wazalendo mu bice biherereye mu majyepfo ya teritwari ya Masisi. Iyi mirwano yibanze cyane mu midugudu ya Kasenyi, Karoba na Abukumbiriri iri mu bigo bya Nyamaboko Premier na Mufunyi Kibabi. Nanone kandi muri teritwari ya Rucuru haravugwa amasasu menshi mu mudugudu wa Muko uherereye mu gace ka Bukombo muri sheferi ya Bwito. Kuva mu mpera z'icyumweru gishize hakaba hari ibitero birimo kuba bikomeye cyane muri aka gace. Akaba rero hari ibitero n'ubundi birimo kugabwa ku nyeshyamba za CMC. Iyi mirwano yimaze guhitana abantu bivuga ko barenga 8 mu baturage, ikaba imaze no gukomeretsa abagera kuri 7 cyane cyane mu bice bya Bukombo, no kuvuga Bukombo Centre, Kazuba na Sisa, aho habayeho ibisasu ngo habayeho guturika ibisasu byinshi kandi biremereye nk'uko abaturage batuye muri ibi bice bitangaza. Ku munsi w'ejo ngo wari umunsi wa gatatu w'iyi mirwano yikurikiranya muri aka gace ka Kisimba ni muri Warikare hagati y'inyeshyamba z'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi biyise VDP, no kuvuga Volontaire pour la Défense du Peuple bo mu itsinda rya NDC. Uyu umunsi kuwa kabiri rero umwuka ukaba n'ubundi wongeye gukomeza ukaba mubi cyane ahitwa Nkobe na Abanakindi. Ngibyo rero ibyo twavuga ngaha. Hanyuma kandi tukiri muri Rucuru tubabwire ko inzu 5 zatwitswe mu mirwano hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na CMC Wazalendo ahitwa Imuhungwe. Nibura inzu 5 zatwitswe kuri uyu wa kabiri tariki 22 Nyakanga muri uyu mwaka ni mu mirwano yabereye mu mudugudu wa Muhungwe hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi ba CMC ni Wazalendo. Ni mu gace ka Kahemba muri sheferi ya Bwito mu karere ka Rucuru y'Amajyaruguru. Ni mu karere ka Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko bamwe mu baturage batuye ahangaha Kahemba bivuga, abarwanyi b'intare za Sarambwe batangiye n'ubundi kwisanga ku mirongo y'urugamba n'izi Wazalendo mu gitondo cya kare, n'ubundi bikaba bivugwa yuko n'ubundi ari imirwano itari yoroshye na gatoya. Hanyuma rero ikindi cyabayeho n'ubundi ngo nuko haje kuba ambuscade ikaba yateye abarwanyi ba Wazalendo kubura ubwinyagamburiro imbere y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Hanyuma rero uyu munsi abarwanyi b'intare za Sarambwe bakoze ibikorwa byabo cyase imirwano yabereye ahitwa Imuhungwe, aho n'ubundi bivugwa yuko habereye imirwano ikomeye cyane ndetse ngo hakaba hakomerekeye n'abantu batari bake kubera yuko ngo havugiye amasasu menshi cyane, abantu benshi bakaba bahunze, inzu zigera kuri 5 ngo zangiritse. Icyakora kugeza ubu ngo ku bw'amahirwe nta abantu bapfuye nk'uko abaturage batuye muri ibi bice babitangaza. Ngibyo rero reka twerekeze mu mirwano ikomeye cyane yabaye hagati ya Kodeko na Zaire ahitwa Ijugu. Abantu nibura 21 batakaje ubuzima muri iyi mirwano.
Yes, tayari rero twamaze kwerekeza Ijugu ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibura abantu bagera kuri 21 benshi muri bo bakaba ari abasivile nibo bamaze kugwa mu gitero cyagabwe n'umutwe wa Codeco ku itsinda rya Zaire rifatanyije na Convention pour la Révolution Populaire CRP ni mu duce twa Nizi na Ropa. Ni ku munsi w'ejo tariki 21 Nyakanga agana ku birometero 30 majyaruguru ya Bunia mu karere ka Jugu ni muri teritwari ya Ituri. Inizi aho abarwanyi ba Zaire barwaniye bikomeye abantu 18 bahatakarije ubuzima kandi hafi abandi 10 barakomereka. Muri aba bapfuye harimo abarwanyi 12 ba Zaire kandi intwaro zabo zafashwe cyase zigaruriwe na Codeco. Aha Europa kandi abasivile 3 bahatakarije ubuzima abandi 2 barakomereka ubwo Codeco yagabaga igitero gikaze gituma abaturage benshi bahunga nkuko byemejwe n'inzego za societe civile ezo muri ibi bice nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabereye ahangaha. N'urugamba rwari rukomeye cyane dore ko n'ubundi bivugwa ko abaturage batari bakeya baje guhunga bakava mu byabo kugira ngo bahungishe amagara yabo. Nyuma y'imirwano abarwanyi ba Codeco bahise bigarura ariko amasasu n'ubundi yaragikomeza kumvikana. Abarwanyi ba Codeco rero bakaba ngo bahise bigarurira ibi bice n'ubundi magingo ya ngo amasasu akomeje kumvikana ahangaha kandi bikomeje guteza ubwoba aho bamwe mu mpunzi bari batangiye gusubira Inizi mu ngo zabo ariko n'ubundi ngo byabaye bihagaze kubera n'ubundi kongera kumva amasasu muri ibi bice. Ku munsi wabanje w'iyi mirwano ubwo no kuvuga ku munsi w'ejo abarwanyi ba Codeco barashe kuri patrouille y'ingabo za MONUSCO zari zigiye gutabara abasivile bagera kuri 7 barimo abapadiri 2 abagore 2 n'abana 3 bari bafungiwe mu nzu Europa nkuko byatangajwe na MONUSCO. Abo basivile bose baje gutabarwa abataha amahoro mu gihe ingabo za MONUSCO zarwanyije bikomeye abarwanyi zigamije kurengera ubuzima bw'abaturage. Ubucuruzi n'ingendo byahagaze mu duce twa Nizi na Ropa bigaragaza ko umutekano w'ako karere Kajugu kiri mukeya cyane. Umutekano amagingo yakomeje guteza impungenge muri ibi bice. Reka twerekeze Kinshasa ku murwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tubabwire yuko habaye impanuka ikomeye kandi iteye ubwoba aho abantu bagera kuri 4 batakarije ubuzima hitwa Matadi Kibara. Ni ibintu bikomeye cyane. Ni ibintu bikomeye cyane hirya no hino abantu bakomeje kugenda bagaruka kuri iyi nkuru. Ni inkuru rero ibabaje kandi iteye agahinda. Impanuka ikomeye yo mu muhanda yabaye muri iki gitondo. Ni igitondo cyo kuri uyu wa kabiri tariki 22 Nyakanga ku muhanda wa Matadi mu gace ka Matadi Kibara ni muri komine ya Ngafura Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ya mbere yatangajwe n'ubuyobozi bwa komine avuga ko iyo mpanuka yahitanye nibura abantu 4 abandi benshi bagakomereka. Iyo mpanuka bivugwa ko ngo yatewe n'imodoka yavaga mu ntara ya Kongo Centrale ikagira ikibazo cy'amapine cyangwa se feri mu gihe yari iri mu muhanda iri kumanuka. Iyo modoka rero ngo yaje kubura feri inanirwa guhagarara igonga izindi modoka nyinshi ndetse inangiza ibintu bitandukanye biri kuri uyu muhanda bituma nibura ngo abantu bagera kuri 4
bahise bahasiga ubuzima ako kanya. Uyu muhanda wa Matadi Kibara uzwiho kuba urimo ubucuruzi bwinshi, aho abacuruzi bakorera ku mihanda idafite uburyo bwo kubarinda. Iyi mpanuka rero ikaba yongeye kugaragaza ibyago biterwa no gufata inzira zitabugenewe, nk'aho abo barimo cyangwa se baba barimo gucururiza. Biravugwa rero ko iyi mpanuka yateje rwose impungenge nyinshi ku baturage bo muri ibi bice. Nshuti bakunzi bacu bavandimwe mudukurikira hano ku Ibendera TV, ni munyemerere mbashimire tugane ku musozo gutya rero. Hanyuma mbibutse ko n'ubundi niba udukurikira wifuza kuduha igitekerezo no kujya hasi aho ngaho ukatwandikira. Ushobora kandi kudufasha mu buryo bujyanye no gusangiza izi nkuru inshuti n'abavandimwe, no gufata link hasi aho handitse share, ukakanda ugakopi ya link, ubundi ukagenda uyipestinga cyangwa se uyishyira magurupe ya WhatsApp ubarizwa mu bundi amakuru akagera kuri bose. Mwese ndabashimiye cyane rero, ngaho mugira ijoro ryiza kandi Imana ibarinde.